Iyatrenda ividiyo uKhuzani Mfoka-Mpongoseke laphana-ke emcimbini kaMzukulu ebophisa-ke enye-ke yey'nsizwa-ke ebikade ifake isiqoko engikholwa ukuthi-ke uyayibona-ke njengoba-ke ngikwenzela-ke nanka lama-screenshot-ke acacise ngokusobala. uKhuzani-ke uthe mememeza-ke ephethe umbhobho-ke laphana-ke e-performance stage-ke washo ngokusobala-ke ukuthi le nsizwa-ke iyisigebengu-ke laphana-ke ucela amaphoyisa ayifake ozankosi-ke ayithathe ayibophe. Abantu abaningi-ke baphawulile-ke kakhulu-ke ngalolu daba-ke bathi-ke uKhuzani-ke angeke aqambe lamanga-ke umuntu athi isigebengu engenabo ubufakazi. Kusho-ke abalandeli bakaMaskandi, kanti-ke bakhona futhi abanye-ke abathi-ke mhlampeni-ke uKhuzani-ke uyamsukela-ke lo muntu-ke laphana-ke mhlampeni-ke ndlela thile noma kunokungazwani-ke okukhona okungale okwenza ukuthi ambambise-ke ngale ndlela. Asazi-ke bafowethu-ke thina-ke sisiqiniseko esemida-ke ngeke sikushiye ngaphandle-ke sithiya sikuthathe sikubeke njengoba lunjalo lolu daba-ke sifisa ukuzwa uvo lwakho mbukela samakhaya ukuthi-ke yini oyicabangayo-ke ngalolu daba. Nangu uKhuzani esestage eperforma ecela amaphoyisa ukuthi mawabophe umlandeli kaMaskandi laphana-ke eveza ngokusobala futhi ukuthi cha lo muntu-ke uyisigebengu. Kuthini kwakho ukuphawula? Ngabe na uKhuzani lento ayenzayo uyibuke ngeso right noma uyibuke ngeso elingekho right? Uma lingekho right, ucabanga unasiphi isizathu sokuthi-ke angenza lento uKhuzani, njengoba-ke eveze ngokusobala public ukuthi-ke lo muntu uyisigebengu. Thina-ke sikuthatha sikubeke njengoba kunjalo-ke sifisa nje ukuzwa uvo lwakho mbukela samakhaya ukuthi-ke nanti udaba luyathanda ey'nkundleni zokuxhumana-ke lusey'thebeni-ke sifisa ukuzwa ukuthi kuthini okwakho ukuphawula. Bafowethu asidibane kwezinye